igel bekal program rigid. Ngartelo bang igel host program arbo na idum jo ito review. Ma long time contributor ra program Mr. Jackson Henry. Egirawa mal tangat leng mlosebe era tara aku mga takler ngaro albira ko law white trigel na me banggeta ikan na momrek. Tinggal ko banggeta lang Senator TJ Imrur Remengesau. Mal ko na umilar ngudol ko mosip eder ko metiang mosip eder ko gyud sel tele la program rigid ko mormeng sa alda conversation amra na program. Mang maldi meditiang malungil suel senator tasil semerga senator tasil sir do mura program mang watetela program ngun sa adal barat miu mang guk morsel guk tapigan ngi sel bottom break eng se adal speaker ngi ka discusser ngi ya bottom break ngi yak ngun maskaw se mo siya ko masatra mo siya ya bolo isi ada familiarize niya balbong bo mo se martetele le korgaw okay bolo isi adal bay aku ulal mo maskaw okay mam sala ka medyo ba ke welcome senator John Tial team ko pada sada buk isurgil al time aga tapik nga al suel ba sakal mam sao de tagidele collection malungila sounding ileng tiang 107% mugil ice tia moral to ma investor omis ngi senator laman mula rin kasi Palau is on the rise malal to lagum daswa kita matangi belawa base economy rigid is tourism last till the mesagal stats ra agidele PVA it mo sir them reach 36,000 as of end of September. Right. So that's revenue. Sell tura agidele economy rigid and trickle down to different sectors. Malungil ice. Seguidel the mesa total el tilu 106 million, which is malungil sound. Gidamle project about 99 million, so there's like 7.5% increase of collection. So it's a good indication what ma say tiale COVID-19 namo ikri lagi ngara smooth sailing forward. Ilanga gukti sokal mention dingi at yagide. Ilanga local unrestricted revenue that collect 67.5 million malungil tokoy. Say include again roguil tax ma fees ma whatever charges including agelu do dra compacte mamalungil sound ringi. I mean that's it's a very rosy picture. El atigide senatore el adomesa gigid el collection gigid unrestricted and it comes to about 68% of the entire tal pile do mesa ringi malungil. Aguk tilang adi issue gidak mase Madela 2% egida arulital budget revela among fully self-contained, self-financed economy. Challenge ko miya senator ak masing ilangara tourism. What other industries at the law too? But will work diversify at the same time kada trial lo tinita gida 2% shortfall ragagidele local revenue. If we get of course, even we reach 95% revenue gagid unrestricted collection. By then they get manamo solid, you know. Sigida das sell a goal rigid. It's at least it's a mission to look at so lang aim for it. Amal unga sirenga agagid le license fees. Ge gumese kambes agagid le fees ra trigale apply housing amlay agagida fees la alo to government which means wala isi business license which means ngaringia activity hindi ka nga dormant stage ngaringia confidence ra investor ma local businessman mase el anamo sa edel el tobre tala doldrums el tilur alsel do makasalbor mo apply business license ma business shorai man ada direct kalmal sumaryar lo maktorab lirir bagagida roguya all mutagid al pate malungil ice melanga sigil projection ak masing 12.4% increase GDP rigid that's gross development domestic product mungil hindi again sell 12.4% say the marginal increase baseline ra manangario.
mga ulang bandera nga morbab. Ula sing IMF direct mlekot tigit mabela tara abagrurt. Legida waya tial tabader tial COVID-19 il tiro al sela mal bagrurt. Arebra blur diriga areo lan adira sal mal tobre tegidel. So again, I would say, like you say, Rambes, it's buoyed by tourism. I see. Okay. El atigida guk analysis rangage. Ado mesa gagidele stats ra tourism na PBA. A majority are mainland Chinese. I see. Okay. Number two, FIBM na tibidi reported tirik mase the biggest percentage of foreign investors are Palau are mainland Chinese at 49%. Ooy. Ang erunga Shabal is something like 18% or something like that. Emolmon mora gagidele Miguel incredibly Taiwan at 4%. Based on the reporter FIB. Ooy. So agumda seguida el flight ra Macau May seguida lura at seguida mainland Chinese. Malubis el flight el mara gagidele South Korea se connect el mora mainland China. Etang asel men merbelaw. Goes back to the same thing mase kita de belaw giredel mo o ngirara sina no matter what. Ngaringi sel talk mase China bashing gora trigib gora o meta abad al mortir ngara gira mo respect tiang legida jaga inimirgit. I say ya sina le merbelaw india kalosada politics or military. Tamal di merbelaw lo sigo omilin ado ben investment. Ma akti emphasize at the below mase let's not look down at Chinese. Let yagi the rosy picture la baskida at yabela 107% predominantly magitra mainland China. Sida tapik na ko bal masaul. Sauli adol bay. Kabor ko ra dun ka ko ra amin. Hindi ka simbaira umilo ur. Sin nombre el artículo en tiro de news ra a individuo hacia vela ongi del bogurte economía y bla bla. You know. El saldeng uktob da news sa vela amal ngarbab o margerring. Ba question ay ka kom sei le al vela direct el mal bring la clarity. Aside rail an number el other vela dir harara bring dengi bring el ral bring el kal everything. Luego mo check en direct el kawasin 12% tamne masara a GDP ma expense nga mo angar 18%. Siya kita kung nasa grel to da siya singra leng sel overtial national budget rogir. Ya kung nasa wadi imol tilo del dogora appreciate ringia di adra balu sel 100 talal lo mistrira adra lo mgruar nalgir. Sa direct assistance mora munta. Di PPUC ma PNCC ma ay gal mo clol l'urora government at ira gal bere ora imolchen so pa imla morbabra at 12%. Ang dako diyan tilang dermutra long term plan la 2080 or 2030 avelam la reach set potential rindi. Akong daswar other bela giril enjoy tial to news. You know what I'm saying? Leng aral din kiti ira gal berio aral bira gal bay norba. Ongul mora individual ngari tigagi del gortil wasi. Bay tirgel ngarbaba ududira imol family. Amno mo victim rar mabu. I see. Ikita ngani akseri da bela u jagdali tawdo dra sambari. Kata bul oldi mo burar be birgi. Nga kam na senator makbutal na senator. El adire kam la so isbringil toy. Arbek la adel mo taarf serir. Ngel got depende ngel adel bim security mo obis. Mong left and right das edek mul moram. What the fake tial rogil society. Leng mo dia kalibras mo kadbara kalibras. Mo dia kalil ngara mo kadbara kalil ngara. Di selos ngala government ru go mes elgid rogui. Ako mes sida ko kirel toda reportri. Mas yung namerba bangaram no merba bangaram no merba bangaram. Ilang magara. Le gurang sera presidente ngwal blabol. Mlamo diaklo ngel kasi magaram mlamo urzul olbira ko se pasra budget. Ra
minimum wage. Maybe la todo el mundo se endiga el guiré el cayurim, el guiril subi. Guiril todo ur mga meses ul wase. Al suko mga mega $15,000 a year. En song se sen multiple estimated cost ra familiar vera no sin guiril 25,000. O bes kita ura guiril ada vera mo understand the real ko ko na siya ito po. Hindi top daw ngilo ul. Ling ay ako tulungin lo from wherever you are iwiti na kasi wow pala ngil bulo. Di sila meron siga apartment tragaw. E avera tagara urista. Siya ka di kami trage. Agora suamal ko di kami gira igal katapira Mr. Henry. Why say ya ko tagelo aset yang ko incident sal ubo ko amle plan ngil betya do sa dra PGST. Di ka man sauli udale rama lungil le blataklel report. Ding nga ka direct suakal mo timo e ko igel baldunga oray do. Alwasing kora gadome septial headline e dakat celebrate. Neng kora dak se gidel kora de salwar de el tial 107 million lo set tiang amral morweb tal morar adra belau orang amle tretara ngayul akora amle blatakle tabasul. Mengkora mringir kita ngartiang korat mer ngude celebrate 107 million. Diswakal kamente udlelo as yes you're right. 49% tilov the report FIB. Nin diswakal mo qualifier ngi udlelo as 49% on paper. Tirgel other blow apply. Ding sel dome sa development tamarang eng selo urat telgibel ngario. Ding temral there in the lead but it's not 49%. Wa diswakal mga taklise. Okay, good. Ika direct kablo mention na fees el blal kalekta igal license ra kumbali ma. Ay FIB do tangalin ni kalekta ngar eday madring el dartel. El telael. I see. Hindi sel udo dal kalekta ring siya da kapolo sa akla wala FIB. Siya mo om sa kanil bela kato mang adu ring ma budget ra FIB di ngar erul dart madring el telael. Aldo tangalin bekla adlo asing songs. Tiray dim na kansil afford ra adra la dim ne songs are staffer tier. Finally with tal budget tem asab aril gora other dari al sela FIB mong hopefully agel batokal issue gid gire la front tam investigation ra apek talentingi la tora shobar belal gire del protect the interest other bela mal mobile attack ding mal swadal duele ora idung ra kay gidel tora attacks leng tiay gidel elis bagim la mit loban tira other pension plan at chairman misel rangle labor other pension plan ito mal nera mamal appeal wasi pension plan malos pe angeso siya dia kal katengel udlay mlamo beto lolu selme na motelal gimit mamlamo telal bo do makomitment wasi oy dia ko bigikl agi sop aklamiu ndi tiay gidel lomre kal budget eng dim laka di imol sense el tilo del mom sab akra a pension plan mal blaktakal wasala da sab akla pension plan ang alsela erurak ni derak eng ma they have a fiduciary duty almo o se sa igel udo del kasengil ang angarat 18 to 20 million termot sa igel ur al suko mong moda ka udo del sois etira kan tinul drawdown tial al investment trigit and they're forced to close it ka payment del mar adrablu igel udo del do pel haral tax el girel mo sa akra pension adi bal mal del mortal investment masih mal gora kada mal giredal I think as a nation ma as leaders ang giredal mal mo o ngalom ringi o meselo ase ngaraigel priority git le udale ako mo ulagera era do mo ulwaseng ngara ko of the swim el al mlamo eder rakal senator ma the swek atyagit sirado ko tro mo ikadul mo nalm level takla mokte git wase akmoro akrong saw e mother alem ma over the past 3 years akunda siya seguida consistently gito reng sa langalir adrabelu o level me o kore malas malwase makaranga as address ay kagidel langalir adrabelu at national level case in point kagidel tora PGST amle wrong timing dimla kalgira del mururingi for your information el assembly bill gidel marobra PGST anda kadorobri delay implementation sige kederal nga kami tira ways and means dim lakabrol mori ma tem no medical session na president ramam amle reassign ringin mora kami tira delegat Pasilius magigita delegat Pasilius el mal mring lo sikrole lo asem makaras el mori attraction at tiang ito sa tira adrabalu lemdia ka ngot el relief efforts do sa el ang
balde issue kada diwasi hale the ere de saltarra mar adara balua mga bul tarrak kita roga mga bul we're under the mercy ra mental blado ke gira udod I won't be surprised come April el patoka udod na sila supplemental budget el gora malas bal musu share git ending it's too late negira del gut makira wala lara anda kam altemela secure dapat mokla way sulate Hindi kam le Senator Remengesau. Di kuiga gamit na mo sele kuk tapira Mr. Henry. You know, incredibly sel lungelar turist mera belau. Rasina. Asedi ulumbu ursera alsera at the end of June. Say gidi alan May airline. Am no start sell service tira Macau May. So within the June el mer el October. Pwede ko naman October. 34 months. Sel klungel la okya kalmay. Adi tri ako sa ulgum kadmor sel top da September October starts. Level surpass ra Taiwan to be the leading destination send our tourist in May. So say gid sel kuklisi ela our tourist nga Macau. Ese ukti Macau ulgum hindi na ko Moria Hong Kong igang kata almuto mo sa sel klungel maklisi el selo marandara merbelara pre-COVID. Mang klolo daw. Di na kaldigira malmo ngil mesa nga comme le mention niya even though yung ngil tialo urul $100 million sa blada silis ba. Na project ra 99 point some million. Di aklugala daw da sel nga sa akal ara klal sa dosing inflation di mo ko dirsing. Masugum ka ulada adi malamol maklungel sel income rakaw dia ka mo relief le korakaw either tax break subsidy ngarangklel sel klungel awdaw di waya kabalmente liga mo dia ka model basel leng mo bola ka sel borre tringa ngani nga sang sel liga okay say dia ka kalutro korakaw hindi ka aktere ko so kal comment two things number one FIB ang why say of course with all the songs magida being a politician Senator Remengesau your job is to choose among unpopular alternatives I say Remengesau daw o kung alto senator mangaringia excess mililu daw hindi kal makita dungwa at least 50,000 or 100,000 wam still FIB at give chance sa mission po sa kami na sa miul tal om sebe attend a trade show mo mauler tilme PVA el al time tiga okay mangira ngaraman dia kam tove sel ngaria let's say a trade show masada a fishing aquaculture palu na ngarsay but the mitral players ek mo say o merbelaw malang ngaria tokol amina you know water and even lakes or whatever we will buru gagi say one number two back to tourism yes kita mal mangira Hong Kong flight Mashabal flight. Legal tool 2, I'm talking about easy 50 or even 60,000 arrival by the first quarter next year. Mga magidal pusa gaygid, I know President is doing his best till Losiga as airline, the gira madig Asian market. You know, no matter what, Asia is dangarang proximity. Legi datara ko expensive, aralas kogil merabalwat. O mga Hong Kong, mura Philippines, $300 a round trip. Almost distance diyan mura huriping we're paying 1,500 1,400 ang sumka lagi so yagida to issue ado mese and hopefully yagida bolungil kudu commerce at next the little attributable borbabandi like you say kambes ngaringa nominal GDP ma real GDP el asegida real gidal factor in a cost of living by inflation lagi da kotel nga hal cost rigid rebora idunga ara la alu letiangan lat pura PPC may galmi da ma mang you know you may be making a lot of money in the tel expense ra wa direct mal close mal mo uso ya net profit ra reklar so la hale di quick click click kung sa senator bol so sel da mora emal important la igid le gida moral dir ke Asian market ang tourist market mal classic example sa ngaraul mo dir ka kita ulumu la Air New Guinea la February la el arra mo start sel once a week flight el merbelaw you know that's in danger by December
Al sugo mendir kan low volume ngi ingra trust to. Emang mering larung sel take kita na bodo do real market to mangus use or other me still and dinal for sel critical load factor el sel continue to service ra air New Guinea. But for the Asian market and Kodomesing this month in number 23 let's hope sell connection of Singapore sell starting CC it's already booked sell first flight let's hope the booking factor continue to be as better as the others mang sige Emergoy senator aku tial kung Moscow magdugok more sell gawa swamal ko tatsan Sulai udale kote ora idung ak maloranga sulem ma kami rogui no se eden kanitel te alle kadme abangale kuk ado do abe pira to ending adi swakal module udale te ya le mamal makasatlo el dir kadak magigim sa oil mga kabay mal ne sa maria te gid te alle deme bodol deme say gid el wal thimer tel shol Kausischakl le ay pay umarang alwase adangar tiang esel uran empay motoka plaksu bura kamiul el teder ruba kamang dia ka ko radi imol particular issue swakal el mom saudri akpay ko radi olengit la se med da continue ra discussion marani ko particular subject el swadel el motat sergi ko poto top dal swedel girel dia malungi mom saule kale gorgar wala so ablu tul morsel to ko do ma to ko marger Leng akme find out lo asya skogil merbela ora el albuil. Au potong skogil merbela ora tru ragram la memo. I see. You know, ngania na room start ngania Macau, ngania Air Singapore, ngania China Air, ngania Air New Guinea. Ay gadi ka katalo do merbela. Ma United. United awal ko ram la mo gumbiar gini. Makblom subri 1 week ago siya wherever you are in Asia. Awan mi kerja siapa nak kukiah sudah awan mi kerja bela. Mi kerja les masih ke kerja. Asum komer bela kira hotel moral ba ekel 1 week expense rau tagar expense rau kira Tokyo. Buk tagar kira Honolulu. Buk tagar kira Guam. Elet along a hui ripping. Ma sila ngerti ama ambassador. Hindi dulu asim bukol ngar o hui ba sentra Taiwan tourism. A fly directly masibo. The price is right. Ilang akmil sa sila pandemic bon mereka pandemic. Ya Hong Kong awal bilil waigit. Absolutely le close sa tourism ni. Betul top da tolu do del. Lo was it first 500,000 el adel mer Hong Kong. I give still do this or some incentive. El asera cook ngara mo na for the promoter tourism will mutra 150,000. Why say? En noria program PVL asung me touchdown around first 100 passenger at muska round trip ticket for free. Muska things are like that le suma bela amla mo 7 as skogin mergi. Igdi mo reach 40% something is wrong. Mla mo diagal airline. Mla mo gile del adu tiyak mo grargileng. Dia ka adal merbela dia ka ngaral loro hindi mo albakla mora hotel mora alba expensive ro mara hui riping le ko siya pi you can do any other things in akong dasing gidela government din ko lo mesen milo si tiak clo lo get invest after garani wasil mol goriar adra ba FIB gidin mo si ketrira ru ngilo restaurant men tumula mi restaurant tin partner ada belau mal to ko mabek patengela wil to ko mer belau ko ngari ata mal travel mer belau ngama makto okra ginga le ngari party of 5 grandfather my grandmother mal tiawang tete del grandchildren ko ro mes nga ge matengelo siya kala ada belau makma gi ada to makomo angkal master amraw master hirping asya malu mesa brochure Mami so mami mo spend the belau. There's nothing for my kids. Man le agora atras. Agora guamen, spin mo na playground. Matumili le gida mo na beach, morgere mo shopping, ya me to well protected. Da bella absolutely hindi aksi gida. Ya mo na sigida other things in gida.
tatsingi el sum dia wam tatsingi di olap tas ko gilme. Last information sel molgori. Ay no gini bol December la ko kya gin Palau. You know, kwali mo sige sa sarcha. Tila agora, agora may gilang double-edged sword Sure. kabaydong Oleng, diversify the attraction of Palau, and two things it does. Attract another class of visitors. Another issue is the more they stay in Palau, the more reason for them to spend their money. Lang bato ka attraction. Mang tara challenge sa PBA, hirel di osiga attraction mer Palau. O legida tal tulok mo sa sand, sea, and beach malubeng kora tropical weather ay nga din bela ultraw ara adabora Thailand mga ringi mahuriping elmo tengaro regid mang challenge sa PBA to modura adrablo magale community ma states maybe the best way is besti other states incentive tir create attraction mo agel state tir maybe that's another solution. You know, sel tokol wase bela mal expensive. Ngari ate level guk mo mit tirgal guk kora adrangot ablu me meeting bela o ma ya. Ya tara tokoy deli at malki bitek mal expensive bela. Oh, even sel bara magit they hope to find agora ungil ara fruits mga rangkel dit tamaran di ulo to mel agora kan find lo ase ya mal expensive. Makukora din na suswa garni metal last year am nani ate illegal mora Sydney Australia. So Australia per capita income niya nga $58,000 per year. Takaw dudir embargoy kato asem esel over Sydney. Ya Sydney actual belum expensive ara kulto niya. Ara lang ko expensive ni. Ya training na kanla Sydney makdong. Di siya diya kalway siya. Marali aso ya ara nakal lang. Masih pang aku portial toka ngil da bari mo ngul magi gimot makal email group of friends yang beral mo magi mo siap pok se iga nga tiang aku kya sur belau ti ulgu mangar belau liga kapan apel 1.5 to 2 times as much regal dol gol ngi malu tap tokal ada mer belau ku ka memit mo kora mertial hotel tiang mo kora sel bang ino ta matra gal mai lung mai gang ding sel price sa tiang mal admito sa mal expensive. Sige na dire tara. Oy, dak suakal mo touch sa sel point rakara FIB. Yes. En mal interesting era da may. Kada milangat mokra hearing lo manggela tara ngalagel belaw mlamo kwar rakal di busra ngaraikel belaw mlamay sablu rasyabal mlamo ramrigel mlami sital blul adrem nabi ila soldaw. En kamal interesting ling mlo hit tagi del point del omul sa drangil wa kora bottom up approach el wase aigal state na mo gire del mora aigal state te bayo get til wase what type of investment do you want kami kom petbokkel gire la ngarang pel ngaraso miu se gide kada bay ngarse omdi drangil maral merba instead radi ngarbabe kukti top bottom approach el kora di wase ong sukso mal borger mage bay yugi la bay ngaryo kore do meserngi doral me sel point tra PBA direct mal excited lang taraba SL board member Cindy Fitzpatrick nga direct magtikatel nga rekel bela man to ka ngilul deswel ding gumdaswen udaleng maral gire mo proactive gida di mateng maral sel bebile to ka ngilul das di la ka say gidel proactiveness gida malaka ora concerted or collaboration adalong living bring kita move forward up to toy but mal appreciate I gel book advice. Thank you. Kabo. Elanga ka change la subject rid. Kabo. Lenga ka di tilian mlemlim bertial tira rubul bela. Imura to il da rid rap tulu lenga. Mlora kita mendengar gal mladu mura abru abilio ma. Abru oror. Ako na mo na Facebook post na question na ako. Ngara ko gusto yung gila igal. Kloba ko. Ngadi wan na bela umro si tiang wila, restaurant bela ta lo umro si tiang wila. You know, wal ko ram la mo ka utok. Ay ka giril ma toy. Mla mo ka utok lo umsin dala de kal dulu asya ngari rubul bela lo utok tal ka bulbe. To bay man la mo masan de rubul bela lo mo ditil ka utok. Dia kan soltra problem tirmo. Mereka ni ada belau, especially tirgal ngal gra school, mar ada ngara Facebook. Om da sul wasing
mlamo dia ka bulgul tial klobak. It's the most important part. I see. Ako din mo rise. Oi, telang rawai doko important teleng. Tial aga kloba kan maigal dui, Excuse me. ma culture gid. Aga nga eventually trickle down and mo effect aga gidele society gid. Kan best gid example. Oi. El anga ka sa adra real estate. Askuma ada melobanga title certificate. Ekmalwa se Mr. Henry. Tigida atmam please mo trur tiang al umiblis outringi. Akmal di respectively mase. I'm sorry medik ngumur gedinding as far as mal actively o magitringi amal dekal sawak. And here's the reason why. Sabi emel kawa rubak ra kablil. Ngwa kelo rotra kablil mem kom say nga babier. Okay? Marungudem halungil. Marungudem tora migel ng airtight. Di maliga barula di imor trigel underlings. Unhappy rabling elaudo. TV adra la dia kal borak kabri dingil malamal telmol fala sut budi betek la sapina hitragaw. Kamara gidele. Egort matmi al mol mo egalus. Investor lus aududir. Ali a case in point tanaw to mura news. Ari client trangagal belusa aududel leng le lisa clan land e moragor tia bebir adra clana amo akawada duye magramang lusa lisringi. Kita direct kemudian le isel tiale rois kebersang ngara news. Aruba kam le sang marungudeng airtight al uben dikil gabrul ngari atara global tilu e mamang ngari bebira buk di adra blue sur maset audu dira adra ablun dia kalau dira global mara. Anyway, what I'm saying is sel ngari issue ga gidele e doi mak global indirect trickle down and mora society as a whole, especially real estate. Kita mendengar Senator Remengesau a basis la wealth of Palau, real estate. Oleh betul ada Palau cash poor, but they're land rich. Et abulen they're land rich and digal temira wayal ngara kalubus. It's imprisoned because investor are having an issue of leasing clan land. Leng tial issue ra aruba kaldi ngara korte di faita dui maklblil mo effect ra agidele confidence level investors el mal kuludo dal investor mara ut el anga as a realtor anga di deal with the individual lot alubeng state lease el ngaria sitirngi and then I'm comfortable len ateme ka direct el precious mga sawa asumo ka daw magitirngi udel rather really okyak sa amin kasi I'm sorry. You know, we heard about dilemma of clan land in Marco Roda Blada, but they better waste. So, akura bring together why do le mo touch the issue of Molorni. Gora ile, it's connected mo. Connected mo out ma klisi. Ya ka era dol mo kaya maraming seman na emergency teng wala nga maulak tino. Nga say. So, aigal to era clue aklobag so sa dosa da kloba kada oil di masawa da tekal melu ladu di tokara kloba kada tover sel mera acara blai mar maas meng tirgaya mal maklo osodir ra si terwata ngamuruba aku mesringil tokoira process of change reformation kadire gamna mention ngin detal ng artia misendi mention ra Protestant Reformation Yes. Martin Luther in the social reform and process of change kada malot ideal institutions, cultural institutions, political institutions, social institutions sabalu change permanently. Lem all ngani catalyst ringi. All ngani cell agent of change kita albebira time ang mare adul du mare adul lomul albebira time ang dakla mare adul du mga slow process So in the historical context, this is we are going through a slow evolving reformation. Even though kita ada problem na mo sohadal wasi margol change, but it needs a cell critical part which is an agent of change to spark. Kung daswe
au ulam ang dakal boring isay gidi ya. Kada as a society ang close cell dirga ngari agil values sergit as a Palawan sa. Kada mangul malang mes karu kada tiala un mani atko sa kada kabot ren. Saya define ang other Palau. Dahil sa terukti di SLD manggang katokoy ng matamala rogo tokoy marko sila matamala rogo tokoy kasi ang budol. May mention ng iwas yung ngaring isel traditional leaders conference. Sa igiya sa PL mo catalyst of change. Sa PL lomo ulo say arbora idong amnektar facilitator say. Din gira del mo through sel the tough part terngil kata adamit me salwa say member the self reflection, self introspection, self awareness, self assessment. We have to go through those. Okay. And then we can begin to make the real change. Whether ka wala ba politics change ngi, wala ba to na ka cultural change ngi, I get ka sa elmo o change ngi. Unless ka mo through say the change. But when I don't know. Tanga mo leader ngi, I don't know. Hindi aldo mo to secretary street terga igit tirang al sila. Bali ba ikat to Palau na sa balil udli tial kloba ka. O masa pasa sa will start to say gitu. Can I make a comment till ang eh? Yeah, Palau are proud of our culture. This is our identity. Yes. Here's one very incredible story of history. They say that America is the most powerful economic leader of Lulav on one reason. They are the enemies of culture. Amerika la dalom mga culture. What ili sa England tom ayer rogol manar kadim lo mede tirame at King George at magulir attacks mang ogawadel trigele militia tinga kal trained soldiers. They fought because ang aringa motivation tirik mase we have to be independent. Society ram regular murtra rationality. Ulong ungil maral igana mirtir arogoya based reason malla by regulations common humanity gila preserve by gagidile culture gila malungil I mean gila artwork ng artiang but there's a price for it. I see. There's a price to have a culture leng mo slow down igana mirkid kita di ngarakort na mugukuk namo oringa class ra agidile clan ma members tira labora a restaurant and serve the tanamot koiseleng leng lek masang aringa wedge between them and the other lineage. So that's the price we pay. Like you say, we're going through a reformation. The question is, when does this conflict end? Ooy. Ngakamlek kira yap pakirel buig malyakan breng sa rubak al fight adui. Leng akal churi yung totally ngoda. Lek masangger rubak gaya appoint tra next. Hindi madengel next take over. Kita umilakal churi kita lem asa involved marang-marang but that's the price we pay. Ulang direct di nga rapport di iday hotel mo ngero ba idu ay galek global lo di issue gid len ado bara ba klub lang teruro ba ngi so there you go hindi gumdaso nakamal lakar mo kule kora rubak lakar mo kul bisu ba gal to kora klubak sel sum ko mo tira karsel dun dili dul hindi kal bonya problem mama rubak la bulu mama grandfather ang kamne chiber mame mosmer mo vegan masira bolo liltra adan mo replacing endo process rol tira crown dilla it never create a court system dimle til small at the end of the day o mo tira kringil lo yaga dilla in smooth sailing sira al motorgo kul boringa amura bulgulo se na boringa peace agar al decide dia amur Moisen mo ko yung la 40 years rubak. Ya ko tadi sa siyang bonggang. Hindi mo nakalboriya mura mapulgos. Kato ay sira bulur belaw ro gir mar arsel gablin mar arsel bulu. Wase kamam la ko ngirang kamo sa lima. With all due respect ke yung ngiter kung el almor madat. You give him a respect. Hindi ka ko ra kasi kamam madagi mo moralen. Ultimate decision authority agi dulu dili. Siya ngul mo tirgel tedel appellate court ng ligen. Ikaw mo siya tokol mo lugorin. Diya ka lumaral wasi a culture order. Ito ko rin change sa system mo.
kagi din maruba karabli la democratic system madisay dro sing mo alam mo rin niya. Siya ko mesya din chat part. I see. Andi issue nga ka sing gina din mo bla karmo dun dit meringi misab su meringi. Len sukuma at bora Facebook ya 95% tra adam la mo dia lo mero siya effective. Kung das it's a very dangerous move. I see. You know, tiang asal gumes sa salingin kada suadal ngu self freedom ra nga ku culture wa da nga bar dal fo kada mimok ra ko to koy da kada lo otra to culture at the same time in suadal other bela mo kudur ko ra igel na bela ding we you know in at some point we have to make that sacrifice dia kasi dia ro ko ra ko to koy expect la sen ro ko to ka di morsel dom das ringi ma soala ro di wai selvo mo si ga ertel da kasi amal mo mararan gel ertel mararam ere magrute ngir rogu da kasi amal tigel sen gire mo wasay ere hari du ura wa fit klabe alwat yagi de ku ka fit ding ngarngi aku tapi nga so kalobal me Ada umna mo sige de. so sige so tianga unsakal mo to kore economy din dia kal ngaray lagi del kora specific items tianga atokora Presidenta logyo executive order amla maktab iya commission special economic agreement commission el makngar ali tiang gilt makli tial executive order logi wa house joint resolution el tilo para sometime back el urge la president lo sem makli tiang ato o mes el betul asyabal madulong to ko akut makli am sisi etmol dalwil dal sibe dalo gi ngi morgo yo awa batokol tokoira development infrastructure development ma ngesora school ma agriculture ma abatokol mabengel ligel bos misi abalwan ma tokol kana mira balwan o sisi ultimeng diregal ngania immigration policy ngi wasi also dia other belau mala syabal di wai tial gida ma kampak tera merigel pada mimok kal mora merigel metir mimok kal mergi de bor siya matang school to ay gay gida tia in other words yang special economic agreement ending la auksel wasi quote unquote ang kampak ter gida bangela without a military partner ni mang so say gidi you know tiang kadamla ka kardir kamla mereka sign ra kampak tidur bangkala American of course in subject to more approval but it should come any day you know like era expire tial continue ra American ra endra year tramla ro labes ding sel Gomez elngia another bella kum daso yang se sel school of realism Mr. Henry I see. but Gomez as ergidul wasay why not? Kita sovereign el belura belula. Mengguk sebab ada lalu litiang, kita ngaria history kita la bangela belura syabal. Dapat tokol ada bela wa diregal ngaria. Adril etisten etisten tidak ngaria adril ngasyabal. Tangan yang abli mo. Oi say. Meng sesay meng ngaringi sel mal already ngwal ngaringi sel do daira belwil. Mergo kita move tulong si in more next level. Selbol next level la katukut makli siya gitu wasi mem the ay kita tora ngeso. Pos dia kalau ngiri kita masalah tora FIB, dia kalau wasi aktif mu yortial el liga wasi sempedel moria special treatment el morar adra syaba la cuma teme invest blur bela atogor o mangedo mang akti ngu shell ni mergo mau do swil wasi nguang raw do swil siya kita luldas. Yang nga man omral wasya bela geder openly. Leng ngaria experience nga kara Singapore investors. Tirigam ni soril bro nga malis mabaluaras mo. I see. Administration al mga sa it was a big deal. Metemle abebi retira in the abel belum dela singa gamle dili kitro or magigora ko abebi rato. Yung mamlo masendira imolto ko. Ako tetumlo mitra president. Otob da interested tira. Wasi, ako mas meron like. Bentum try invest. Hindi mo lakal sabihin, pasara EQPB at all cost. Mloraran rin lang
wala ta besit. Ikaw pipi ko ngari ngalan ni di route ni. Dia kasi lom da solo asit yang almost an $80 million investment. Instead wasi bomrulay ka si halgi go musu ko mulay ka, you know. Dilal armra governmental help promoter cell focal pointer beral was investor is important. Sige tara ko mesin nga bela dia tarngur sel wasi. Ngaruba ka ngarinya kaya lulere ra ngaramon. Proses sa EIA sama wasi ma EA. Mga nga ngal belaul le may gringi na outsider belaw but the side was yagi mo investor belaw. But me manggar mula babili rogo tiri yo tra dro la ko state to may QP pagemela. Leng sistema ng government na obong yung to kasi ruba ka bom fila form. Makadmom kada mal feeling in mo mo tsaka ni. Ruba kya mistake am lutong mo na please bom dang oklem help para nga karuli. Sige da dia kara sistema el altan senator. Ngaringil di ngara klau matingir kau huma ada melding kau. Namo dia kal klunyole la blur belaw. You know what I'm saying? Ngara mo nga bela do se bela ada bela balumil obro obli entas mare se kubi verge. Ito asya rungal bel tu mamur. You know? El asem natel gibel di bietra principal ergito mo. Abundas we senator se imora toil. Alakbol, let's say, tial 4 season. Masin nga bebul nga kapsa. Ay game la, ngwa green light at tiar rogil administration malasta karak mo tumatan nga rak monggera. Ya kapalmenta dia kal go out of their way mon make sure that tiamo to koy. Kasi bomo mo do ortir. Ya bunda sa mo close bulu. Kapalmenta mla plan sa tiang milto koy ito take care locals. Sum to raw daw to daw el marar ya investora maybe sa the mega arrangement once the start business in return itong sugi drak mo mara. Ay gadi ako ukti do suk. Yan ako sigida tumi sigida missing ra kapalmenta. Mal interesting udaleleng tel point tel bring up ring tel wasing makarang mo mimokla sel wal dalwil dergit wal ngani nga dalwil dergit ndi wala kal mimokle ato pora siapa len diri redel aplar wa bisama mal ora timely tel tapi sel mosad ring 2 weeks ago kamama bebi kamama sen mo to kamama senator ma president tra senate amle mitlo bangel ang kalb esel ambassador siapal at that very point tila ay gidal wase ali kita ko ramal mesa dal willer gid kamesa bulura mrigel ang sa amal mo travel freely mal mimokla dal will ma ngrama siapa lamal ngani sel ko rato kubet sel dal willer gid dal diway arwa mrigel nding dia kam extender sa gid los isu lo mrugud mer kamam mangal ambasadora dimlo dia kat orang rela dia kahalak mormur tilgirel namora radar atir masul kurang asule mer bring up ringi ding ay gid bebi ratokoil maral giredel you know we have to bring them to the table there are real issues gid al adire konsep so bakli ratokora tourism you know so ti obra asule mer kam bring up ringi and I just wanted to share that yes namora radar abulura siapal hindi ka local adi makasalboy edik alir president trigidra kasalboy ramla memo didim la ka karal do tangem sara simbung waseng support ra tele nuclear dump waste ra Fukushima makamamel kuk ngara olbi especially senate ako ra wagi koradim le tangar laging waset yang position ra blur belaw tiang ng lani consultation ng loban trira aldalela balu mar adra balu dimla meng koram lo makita ngudleng selosa drengi takmula setya mal lungir ralm jasel de eating mal di kekre tiak kekre tamali bebi ratol dos pe mal ubang klader gid rape kelsil mal sung maral waise elak mo ngoy tringi mungul me moli meringi you know if it's that safe ya laborato brama siya maling kaya gina trickle down mera. Malu bay kaya gina kansul rigid. Dura siya parang nagkat mo. Oy. Para mamasar mo dun.
Dia kam sulang. Di mas wakal share sa igid. Okay. Dela 12 minutes. Okay. Okay. So, tiala ba yung gilbay tungul more sa lightning round. So, Lightning round. sa last part rasyo lightning round. Okay. Sing 12 minutes, 3 minutes sa target. Okay. Maka more sel ngiya sel swam laigal ku class al atam na mo do sem ang Ang campaign naman di Okay. So, maka mo urtial masegi. Okay. Dia nga bay tal lightning nga aswakal mo til expand lagi dile lo ko nga kan best masay. Abela masyaba gero mo ngila dulong lira. Bilisia dulong lira especially to economics. E seguro goy ngira news nga ngiya oil and gas exploration. Nga supporter say len naringi sel grupo Palau mura gagi dile Texas. But arwa surang matomes ra senior para kumas awa ngiray galaw ma patangara al ole o mesra gagi dile tigale all rigs angal ka mga ma tamral dia ka imol kura as overspill mira beach marang confident mo sing say safe hindi ulak bro ko sing gire de los perti dan ngarang atora tiga milan Texas at mase 10 years ago it would have cost $15 million Lungusel drill ship may explore el amla double to 30 million. So that is the risk capital. Palau we don't have that kind of risk capital. Okmong ral to masyabalak masay we can do a deal with you guys. We'll put in the risk capital, explore, and if there is in fact a oil strike, and let's work out some kind of a revenue share. So we don't have to risk our capital. Mang maswak ang say, you know, sila la ni rangake. Okay. Kabang senator. Tila lightning nga ko kwasegwel mo ratol direct ka beso kan sa dingit to ra balura syabal. Okay. Gidrel ungil madengi. Kaya kita le karang wak lama o bukura Mr. Toribio. Kita technology amle kadamaran mel hybrid mel mira igal EV electronic vehicle. Di kita madengi lo segel battery lo spe igal EV. Igal direct kal ngani ako telemalera tokor environment o sisul timing takay. Ooy. Mabulura siya para ang awabla transition al mora hydrogen. Mangari nga Toyota amla mo statel experimental burulam la los pe a hydrogen. El mutel safe e yasuy. Makumda siya kada mo transition ul buk padulay kay gid. Oy, oil kadila say oil di say gas. Say gas, oil and gas exploration. Mandi kadi say do say oil and gas. Ara adam capture ra oil ding gas say direct part tel minerals do tral malari. Mang kwa dim neswa kal toucher say gid point. Di ba imral so kal hospital tel ro ra idung mo malgor niya. At yagip ang besel bulul adre lang sira umam kadong almera tem lomrek en mloda kal sekal meleng aktiru kal wase ngaringa triple el hostringa travelu makadam lo rabulu South America el mlo attendra tel meeting wase committee of the future ya toko blo do sa dringa AI artificial intelligence tianga meringar kita am sa dringin di sel kate belum so tel wase wal tokora technology marwaropat ma information alwabla bol sa edel di may karogul malo ara sa rula masil etial masil awalo rula tokol diwa namoda ka to sperara e bay muteleng alakla mungwal kora ke ngal tokor el angling balu agim local dibel medal dartam o day madrangel balura balula mlo admit wase we're so far behind ra tokora regulation ra AI Maigal maklol kong bali hamla mostatel murula bik padengela atokora AI unregulated. Ela ka ngati adu ngari nga huirumel beloy ergit di AI asabel di tiawadil baaw kita wa ngati ang mga adu unding maral dia katangarti ang ay kaya awal kita tokora wa menggengal tokoy. Ya ul makad makula sen gengal maral ngari nga igel plungya ngari nga april al lo makad ngari wasen chat GPT tianga na mopto ka ngal kara school udaler oray dung los pe ringin rural research masubulir masubulir namo da kabulgul kora mo internet salmal kora osik tokol ngara malum ka library kadi mol usa imol question wase how do we find out ngara niya ma compile like local information or say git elu siya babier engul mas ka print ringin mla mo may gigi tatara igel wal advantages and ding risk gire dal address ling la mal la mangot atial society gid mo
Soal ngartiang mal direct kal ay sila siya kami tirgi tra CIP, Cyber Security and Technology, direct kal albang arsel wal ICT draft. Tiya masada to communication internet rabelur belaw. Ong ingil seg gid cyber security framework direct kal mo address ay gel bebira to internet mong maltme kal ngartiang mestri kay gid kuk adra magkarel adal involved at technology and kal mo yen mo ringa time makuk mo makadong ngerti el me agi mo masada kay gid el to AI technology cyber security mong Diso kan utel tal udale orang asulem rate al tiada kalokol mo lubong tiada katengel me antang mo ringa real time mos ulam kadong yang kadal mutel me Kausischakl ko man sula. I see. Kapor po ito. Maka omesra blur belaw na lusra interest ra ringi la tora politics. Sel go bakal mora 25 years ago. Ya politics am the main team ra other belaw. Kung mo senator lang arang mga sugid rin. Mang close force marara blur belaw sel bodo liltra other montergit. El amlar niya asin kyo ra blur ay miliga. Manle ora mila ula karanga. Ab alte mil mo adapter tial amendment til convention ra milig by law ne creatory hindi ka ra milig interested. Ila albo niya senkyo na mo dia kal close to ra milig. To ra utigal mededas. Na mo dia kal tirgel mededas dia kara lorur niya din mo akli kal state government lang. Na mo dia kal tumig dum la luz sel importance la tora democracy. Mang sibela ni dil adel mulmo ngi dia do speri. Ila awa blura mlego ko mo ni senkyo ni la di tirgel ngania di tin mo. Na mo dia ka a fresh mind. Akmul waisel etian lo mereka senkyo I mean for a very long time. En kol talesis ba mereka la danggang mataps udoy umi nge besil das watilura sel senet. Mang akmul waisel akmul mitra selgi part se kundas senator. Sen belum kata time dia akan kandak terabak kiri. Kami am lama merur hindi. Tian melodi kami merur atau adilah. Lakat ada tu aku sa interest terba. Hindi nga kaman lagi mada do ito kung team kislo to ini yang mah aku team ran burger. Dia ka breakfast together, dia ka lunch together. Aku undas ang girela. Ako olbira kalulaw marmareder belaw. Mo lakaran deal connected team mara society. Especially sel to ko ra compact. Kerdim lo Witness. Spadala al belaw mo witness. To ko ra syawal. Alara things di makatmok di dia ka lakalungil. Dia ka nakawatangi. Sila di late mira. Please edlo tulol da kargid ro ko ileng. Doni 2% tergida do tira krastat sibla lo di tira. Asin kura belaw ekira mo. Wow. Saule bora idung aktimul mir til lagi mo sa tarin tial last di gale. El ang November and December ko asmiara. Nasa lang ari trill election ela. Ari imali malgayo maangaram lang. Di kom ko tabar ngil wasi. Dia ka el tela igel senkyo. Ali ore ra ko tul batto ka adar senkyo ngira igel belul ngara al sala igel belul. Still dia ka kora sign el kora. Dia ka mo tangero setya nga ngari senkyo ngi. Adire kan abos it tol mol el mol gorngil wasi even ang ara candidate themselves am sawla ragil campaign. Dia kaya Dila abes. Dia Report o matri. Dia ka debate mo dali. Oy, direk mo siya. Dia ka debate mo siya kau berumur telam ngaranga mission ra kau. What are you there for? Bukti mo dong you know. Berarti ako siya tiya kali daw ulit seksyon alam ni gere kan mora. Seksyon. Para seksyon kamisyon pa gitu lagi kan. Hindi kami amal senator lagi mal nasulam mo sa bukcho siya. Ug mo choy. Seksyon na kamal buk ngarti program ngwa sel mol gorngin. Tiya nga di open tiya nga katil imol talk show. Hindi ka ngari ya bibila talk show mong sebedal. Ari ila as. Ila as sa mo mga iga.
Ma anytime mo Paul Suameng guk sa MLD contact tek orange la schedule. Di mal nga sulen mo sa meteor program. Mal saule Mr. Henry mar ora idung. Ako mal saul bek la daro ko kuma mo sa makartial niya guk balseela Kausischakl. Ma may igang mo at makla ngem have a nice weekend. Ma guk next week the luton magabte. Mali meritiang may igang. Thank you. Sulak.